Danas smo posjetili Elephant Kingdom Sanctuary na Koh Samuiju. Na samom početku pogledali smo kratki film o utočištu i pričama slonova koji su spašeni od iskorištavanja i teškog rada. Ovdje nema jahanja, nema lanaca i nema predstava, ali ima puno hrane i slonovi to jako dobro znaju. Ljudi promatraju slonove sa skywalka, hrane ih i gledaju iz blizine, ali bez ulaska u njihov prostor i bez uznemiravanja. A slonovi dolaze kad žele i odlaze kad odluče da im je dosta ljudi za danas. Mi smo ih hranili, stajali blizu i iskreno osjećaj je nestvaran. Slonovi znaju kad stati, kad jesti i kad otići. Mislim da su otkrili tajnu dobrog života. Što vi mislite?